Үтө күннен күнді дағыттар, мен тұярабын. Дағыттарбын кытта саха глобал ден түмсүйтеренеммит. Бу олоню ый устата. Арас хайсқаға, саха тылын туһунан, саха тағалын туһунан, саха культуратын туһунан лекциялары тәрен ыттыбы. Кемтен кинне хантан ханнақ кеһи болабын ден ыйты хас биди кеһеха үескүр. Онтон биһи омуппут. Хантан кэлбите хайдах бар булбутун туһунан эмие арас санаа бар. Биһиге оскола дүүрэн харыттахпытна, университетка дүүрэн харыттахпытна үгүстер битигер саха историятын туһунан кэпсэбэттерет. Бу ыйтылар бытын барытын хомуяммыт биһиги историктан, археологтан, Игор Николаевтан ыйттыбыт. Кини сүрдэх тухалах сүбелери биэрдэ хантан хайдах булан ағыққа сөбүн туһунан бу саха историятын оната бу казбиди история түһүмэхтерин араран кэпсээте. Истихай. То мен атым Николаев Егорден, гуманитарный чинчи институтугар археология лабораториятыгар научный үлэйппин. Бу бүгүнгү тәрәһиңе ата батча кылгас биремехигер саха хирин историятын кихи хайдахта кепсәбет. Олус бай кең, олихин боллагына каннык научный үлелер хуруллубуттарын, оны ханна булу котун хөбүн, оны бәгыт ағаңыт боллагына бу хака хирин историятын бәгыт билигитин дириңетер гитигерден кыра лекция белемне битим. Ата битим курдук бу каннык научный үлелер хака хирин историятын тугунан суруллубутун тугунан кепсияхтын багарабын. Бастатан туран саха сирин историята сахалар эбенкелер эбеннер историяларынан әрәпет саха херигер кихи бастыкы келититтен, кихи бастыкы үес кәбититтен учунайдар агаллар саха сирин историятын. Ол боллагана тасуя, училеттакка каменный век. Ол тасуя боллагана үсмандык керчиктерге араксар. Палеолиттен хамай былыргы, древний каменный век, он там болғана мезолиткалер, мезолит болғана мучалеттаққа средний каменный век, он неолит, латинская перевод атаққа. Ата білімге көріннен кихи саха херигер 400 тыгынча хылынара түгер болғана бастан сирей бағылан келер соғыру сирдерден. Маны боллагына оттон тас уя боллагына сама үшүгей дик үйрөтилибит керчикке кап история битигер. Ол сэлбах былыргы кихи оларға жыбыт сеттерин тастын оңорбут туттар септерин себиркелдерин үшонадыр үшөйдик көрөп биттере. Бу биремен үшөйдик билек Кытын бағарар боллақ қытына Юрий Алексеевич Мачанов, Светлана Александровна Федосеева, Анатолий Николаевич Алексеев ұрыбыт кенегедері балдар. То кенелерінен әрі бұл ученайдар ұрыбыт үлелері біппет, но мен хана бар бұл төт кенеге бұл историяны үшөйдік білбет или историяға анау үйеріға хоқ сығыны хоқ кейеға бұл книгелері ақтағына базовое представление үйескүргер бұл книгелер олыс мен ханалар көмілі өқтері дейіні. Бұл книгелер өсі тоқтары ден, үшігейдері ден борыстойду кейі өйденер кіна хурулууттар, допустим, бұл тас үйені үйереттер үшінадыр статьяларын ақтаққа олыс барды тоқ ырахамбай терминнар, бұл геология тоғыны өттінен ең күске хуруялар. Бәлеме хоқ кейі өйдүрі ұстық, олеген бұл как раз бұл әппеткенегелер бір, болеміндік для широкой аудитории девік кеділі хурулуут книгелер. Ол кенеттен, тас уя кенеттен бихеха олана эпоха бронза хағаланар, то есть бастатын туран бұлырғы жонлар туттар септере, себіркелдері барытын тастын оңырар боллақтарына бұл бронза үйеті өз күйрігер бастықы олана бронзаттан оңырықтар өскен барылыр. Бұл үңүйлер, быхактар, туттар, стерилдер. Монна ме бу моннык основной өйдөбүл киреригер бу Константинов, ранний железный век Якутии.
кинигетин агыкытын хэп. Он вот Анатолий Николаевич Урибута вот Железный век, он эпоха Средневековья ден. Манна мен олус кто кинилер олустун тирехинеди курьялар, он элбах урухуйдах кихи боллагана агаргар өйгер кирергер үчөйди курулут кинегелер дика. Антон булана бу бары хамай интерьергир бире керчикпикелер эпоха Средневековья, орто үелер. Бу манна уже саха тухтара былыргы историята уже мантан хагаланар деп коет. Бу 5-6 үелерден 15-16 үелерге дол. Манна бу сүрүн үлелер Анатолий Игнатьевич Гоголев кини бу саха былыргытын археология түнен күскә чинчилбите. Он кулун атах Борис Тивиккит болу, те кулун атах археологическая культураты денекине как раз арибыта. Эти воллагана саха история тыгар олус бел олус улахан солталах дек кахап бу урут боллагана хебескей инкеннерге хахалар кахан келбиттере булыргы олохторо жаактара барыта боллагана үһүйәннәринен эбетер боллагана муча каактара хурибуттарынан үйрөтүлдер эди. Антон бу Анатолий Игнатьевич Гоголев бәйтин археологической кайгылары ытан улусалбах булыргы сахалар олар бут сирдерин, көмүйлерин булан булыргы саха историятын сахалар именно археологической культураларын кеңейге тахарбыт ученый болар. Кине сүрүн үлете боллагана археологические памятники Якутии позднего Средневековья ден. Кине манна бу тугпар үйреппит памятниктарын тугу бардын муспут данныйдарын бардын манна түмен маннык кинеге тахарбыды. Онна Розалина Кентьевна Бравинаны белетехпен хэп кине үетен тухары бу былыргы саха көмүйлерин үйреппит ученый болар. Билигин даганы күчкө үйрете хеджар сылайы научный статьялары тахарар. Бу сүрүн үлете боллагана бу погребально-поминальная обрядность якутов тем болар. Кине бу былыргы көмүйлер үйретен хахалар былыр кайдах жону көмөлдөрүн, караялларын тух кайдах таңастаактарын, саптаактарын, көмөлдөрүгөр тугу уралларын бартын кеңи үйретен кинеге таарбыды. Онна Федор Федорович Васильев кинегетин белетехпен хап военное дело якутов ден кинеме археолог Потом биреме олелебекке тон бу септен трагически күрене калбыта, но маннык военный бәйтин үлетин маннык түмттен кинеге сурьян калдыр бу монография. Манна ме бу археология түнен бигергетилден булдыргы хакалар кайдах хериге селилехелдерин, ханнык кайдах куяктактарын, батастактарын, мен оны ханнык чинчен халар бута ки улус интерьехине кинеге дек кахап, кине манна археология түнен ботах, булдыргы үхүйәннәри, фольклор түнен улутан маннык комплексный археолога этнографическое исследование чинчи тахарын турардах. Тон английский тон керчик уахеттис онаксыз үелер манна уже бу хака херигер бастыкы нутчалар келеннер, кахактар келеннер, кинилери битта хакалар кайдах алтыс биттара, кайдах көрсөбүттере томанна олус мөккөрдах тек кахып
Билигин даганы учуңайдар чинчиятчылар мөккөһөллөр хакаһыра нучча государствода кайдах киирбите ден холоктор боллагана добровольно киирбите бэбит боллагана ол Ирактагыга бараммыт биитине ылың диэбиппит хорохтор боллагана хоох онну кайдахты болбатага улахан хэри барбыта онна тон хакаһыра болана колония болбута улаханнык хакалар турурсулуттара диэн хуруяллар. То бихону ырыта барбаппыт. Бу биремени үшөдик билекетін, хырдатықытын бағарар болуқтына бұл төт сүрін кинегелері сүбелеқпен хэп. Бастатан туран Токарев, общественный строй Якутов 17-18 века ден. Кине бұлырғы архивтары қасыған қағақтар құруйбұт документтарын барытын ырытан уахетті сүйяға хақалар қайдақ олар бұттарын туғынан күшөйдік құруян тұрардақ. Оны Ионова ден чинчиятчынеме белетехпен хөп из истории якутского народа ден. Кинеме бұлырғы эме документтары ырытан хақалар қайдақ олар бұттарын нуччалары кытта кайдах алтыспыттарын эме олус кеңнек сырдаппыта. Онна бу сүрүн кинеге дехпин хэп колониальная политика Московского государства Якутии. Том бу тух анык бу кинеге маны тух тек кагап сборник документов, то есть булыргы кагактар хурибуттарын тухтаганы интерпретацията ырытыйта хох суруян тахарбыттары. Оны бәгат көрөңгүт, бәгат кайдах сыгыңгытын кемге тотон тахарыккадын. Тон онна этнография, фольклор түнен бу кинегелереме сүбелиякпен хэп. Тон бастадан туран бары истивик кинелерги болу. Серышевская, Якут, Маак, Рихард Карлович, Вилюйский округ. Хака херигер сыльный, полицийный дар хорибут кинегелере. Кинелер бәлерин, көрүлерин, бәлере кайдах хакалары бастан келен көрбүттерин туһунун хуруйбуттара хорохтор болланда бу кинегелер хөбүләбеттер бу хакалары юаган хуруйбута куаганда хуруйбуттара эген бу ону боллагана токтон былыргы биреме белого человека деп кинелер хантынар Польшаттан ду Рахдадуттан ду келеннер атын эйгега келелдер бу ону бәлере тон кайдах көрбүттеринен хуруяллар. То есть именно субъективный взгляд тен бу кинелерге бар болун хэп, но бу кинегелер үчүбейдере ден былыр хакалар именно кайдах олар буттарын исторический источник курдук көрөк канада. Онна хакалар былыргы үһүяннере кепсәннерин уран кайхалар Ксенофонтов фурибут кинегетер агытын хэп, онна сүрүн үлете эллеяда болар. Кини эллей тухунан сака херигер ханнык үһүяннер балдарын барытын бир тухы кинегага түмен ме улус кераксабиллах, улус надалах исторический источник курдук болар. Онна эргис хуруйбут үһүяннер, кумуйбут үһүяннере балдар. Кинеме бу булыргы нуччалар калехтерин ине халар бәлерин тустарынан тухтен тон легенды, предания үһүяннер дем болар бу. Тон онна манны кулахан обзорный үлелери бәлетехпин багарабын.
Бу таа сүйеттен бу хүрбэхис сүйелерге дылы биэха оннук үс улахан атомлык ичинчи үлелер баалар. Бастадан туран бастакы истории кути хурулут Окладников хуруйбуталар. Онтон боллагана Анатолий Игнатьевич Гоголев истории кути хуруйбута. Бу боллагана кастыдаганы катылан тахсыбыта. Онтон болла бу хотурутагыта Хакахерин академиятын салата, онна бихи институт бут, кастахылы буга чинчиитан археологический үлелери, архив үлелери бардын бир үс томнах Сахарин историятын таарбыттара. Оны ме кирен агыкытын хөп. Бу эппит кинигелерим, чинчилерим барыта интернетка баллар, барыта в свободном доступе. Onu боллагана кантан булуокка кантан көрүокка хептен ыйтар болуккатына эти бияха национальная библиотека сайта бар, Пушкин кайын бар билергит курдук. Онны киренгет регистрацияланыңыт белетиниңет ити эппит кинигелербен бартын онно булуккутун хеп. Бу библиотека тугар сайтыгар олусэлбэх арас тематическая подборкалар оран тахаралар, археология анан, сахайтагалигер анан, история тыгар, краеведение анан. Онна хамой бу үшүге ден барыта агас доступтах кирен бары канна баар олор болукытны кирен агыкытын хөп, көрүкытын хөп, канны кере кинигене бул батаккатына сайт нөгө библиотекарга сурук хуруянгыт оцифровкага заказ имбери кытын хөп, олен бу библиотека сайта хана бар олус чүгей, онны мамны комалбыттара Хакахерин история тыгыр интерехергир жоңго олус көмөлөк диянугун. Так, биремем бүтен эрерде, хас халла. 2 минут. Тонна кылгастыгеттакка меха томанан битер. Вопрос бар боллагына суруюң. Чатка суруюктактар дептер. Мактал Игорь, оттон манны кеме ыйтыахпытын сөп. Бу кыжык мен хаһа билетим мен кепсәген билден туран бу кылгас биремега элбага кепсирин табылыга тете вона бу бияха кыжык килигелерге бу сылкалары тахар бутан олус тухала олус шуй дихамыдын билен кад бидди килибете талбытынан эмин тирегебитнен агы. Тенти кулунатах культурада тына аммага ден буллага ди өссө канна ити культурага сыгырнах болуулар оңолдуктара дияккача. Оттон бастатан туран өлүене онна амма иккардыгар ти кулунатах памятниктера баллар. Оттон ол боллагына тохтен баарыкка чугас сытырбы. Оны олен археологтар ырах барбаккалар. Амма мега хаңала сиригер хеджибыттара. Антон билеген уже техника да хайдан, сол хайдан Сахарин элбах улугар археологтор үләбиттара билеген кулунатах культурата памятниктара томпол улугар баллар, мюрба, фунтар, тон хакалар олар бу тиддере барытыгар тенек бит культура дека Сахарин үлдөгөн бардына. Но улахан основной массив памятников эти мега хаңала самма хиригер. Табын дайти кулунатах тен олата атын боллаанын цивилизациялар кемдер ол кандык кем боларык. Тенен көрөргө бу. Кулунатах культурата 16 сүйеден билигин боллагына билинги чинчилеринен көрдөккө бар дөсө дирин дөсө эрдетаңы культура болу дилер үчүн археологтор багар боллагына хамай муңтабыта где-то 10-11 сүйеттен хагалан
кулунатах культурата хакахерил маннык хакахерияттен барбыт диэк хаһап. Онтон атын сирге туох боло турбута диэтэкка уон үсүяга монголлар нуччехерин херилэн олаллар уон иккис уон үсүерге крестовый походы хаганаллар ол береме диэк хаһап. Оур ти ухалдан гааннятыгар онна ти нам нелегер дин хинтеригер көстүбүт кулунатак культуратын били кахыларын кекемигер көстүбүт уң уактары келенчен чиен көрбүттер ти радиоуглерод анализынан onu сүйелер диен болду Игор. Ага, ти уганняга онны ти намга нелегерге ти той хит кырпактарын тоққа радиоуглеродный анализ кыйпыппыт. Радиоуглеродный анализтен ото простойду кеттакка бу тох кахан оңохуллубутун бахары кахап кахы сүйелерге оны календарный дата тахары кахап. Onu ити бияха боллагана 2 оннук анализ иппыт ол уганья онны нелегер дебекке курдук. Олар боллагана көрдөйүлеринен onu сүйеден тахар. Ити билиңни көрүүгө ити хамай тирин хамай былыргы даталар деп калат. Онтон билген боллагана атын тухтары образецтер эме анализга үйтөкпүт. Онтон уже көстөн ихе аддак болар. Кулунатак культурата билген хем бир үйрөтүлдө турар. Хаңа булумжулар, хаңа материаллар көстөн ихелдер. Сылай. Өссү бири чакчуланы итебин дети өлү хэмега улахан хөлөгөндө көрөккө эмес таянка көстүбүт ди. Ага, онлук бар. Улахан гриннахтен. Датилор 6-9 сүйеден турат. Дети кулунатак культуратыгар кирердүү бетерети кулунатак культуратын туар качевниктер атын түйдер культуралары дети. Ти улахан сегеленнахтен археологический памятник эме хака сирин историятыгар улус солталах. Кине солтата ден многослойный археологический памятник. Том многослойный ден быхардакка бу Джон Келен олорор. Онтон боло тохара болар, киндер көһөллөр. Ол кениттен хасара бир эме болан баран эме атын Джоннор Келен бөхтөрүн тохпу бу быраган ол той хит кырпактарын туттубут дәрилдеринин хүтерен калларын онну киширге төһөрөннөр. Аны бәте плас курдук үлден таксар дип коёп. Ол улахан сигилиннакка оннук 10 хетте ду 19 туаннык кихи олар бут пластарын булуута. Онно төрдүс бехис слойдарга тух булуута. Тимир сахтара, то есть онно олар хыжыбыт жоннор тимиру харбыттара дем болбута. Кытай монетата булуута. Онна ити окса мос маннык тухтара элдер накладкаларын булбуттара. Ол накладкалар хунну оксаларга майгынырден үйрөтен тахар бут. Онна бир киседах көс булумнуден огус унгогун булбуттара. Ол булулубут условию радиоуглеродунан датировкалан бехис 6 сүйеден болбута. То есть оны самай былыргы сүйөһүнү итер көс омуктар олара хыджыбыт отон артефакттарын ол как раз улахан сегеленакка болбута деген. Тон хахалар сыгыннарын сахаларга сыгыннарын быхарар ырахан. Отон хакалар өбүгөлери болалар. Бастыкы ол сүйөһүнөн жарык сүйөһү итер, тимир ухарар, оксалах, ол степ эйгеттен бастыкы маннык тухара төлбе келен олоксуян бар бут хиредик. Бу манна ыйтылар келдилер. Өтүү күннен мен Биташевскай, Ястремскай үлелерин акпытым. Ол үлелер наука түтүнөн төһө сыналактар эди.
То ити үлелер боллагына этнографический источник ден агылалар. Бу жоннор бээлерин көрүүлерин бээлера кайдах хуруйбуттарын калдырбыттара усшугей, потому что бул эрге хака историятын почти вот хебескай блас олохтон ордылы бии ологурар источниктер бут олус агаяктар. Олен книгелер хим бир ота кеги хуруй бутун хим бир тох арас источниктарынан мандык бөгөр көтөк канада. То есть бу кеги мандык хуруй бута бу чакчыген биге кайдактандык дебеппит. Хим бир бу генетика данныйдарын ду археология дөттүнен хуруй буттарын барыта мандык бөгөр көтүлден хурулуктактыр. Сэп, бар. Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, интернет-магазины с литературой по искусству и истории Якутии. Я знаю только АЯР, alip.ru и urss.ru, но выбор там весьма ограничен. Так, ну тут что могу сказать? Можно поискать в Инстаграме, там, по-моему, была группа, называется «Седах Книге». И там как раз время от времени там публикуются букинистические редкости. И, в принципе, можно с ними связаться. Наверное, они смогут отправлять там, через Почту России или через СДЭК. Сөп, так. Онтон эбенкилерге, он атынамуктарга сыгыннах үлелер баллар до. Эбенерге бенкилерге сыгыннах үлелер баллар. Ол кынан баран археология түнен ондук үлелер тон соқтар дек қағып, потому что эбенер бенкилер мандык көсөмүк болганнар оларға хыджыбы тирдерин буларга үйрөтерге устук. Основной бу кутугу народтар историялары, культураларын уахеттис онақсыз үйлерге те бастыкы қағақта хуруян, этнографтар хуруян қалдар бұд үйлелерінен бейі білебеді. Онтан бұлдырғы үйлелер хоқтар жаққа даннайдар. Сөп, мақтал. Чебереме бит, оны сөп ер бүті хекейтігі, сөп, қалан, жәрі. Мен эйтиларым элбэх булуктарагынан баран бири хамай тугун хүрүнүн эйтим дик. Тун биһиги бу лекция бит туга соруга диен жоңго бу биһиги сакалар холобура кырыныса тагар таксаммы теңин кайда коройдуак таакпыты диен. Бу биһиги сакалар кантан каннахты кантан кинтен киннакати дени иттактарына биһиги судургутук кепсети тахымыгар туохтиан коройдуак бутун сөбү. Холобура эн бээн кайда коройдугуне гордиенити ыйдаргын бутун. Сахалар де. Том сахалар боллағына әлбәқ народ мамнык бәтігер бұқулан үйескен хақа әргер народ бұғытынан үйескәвит омук бұт текпеден әп бұл степ көз сомуктара онна бу былыр гаттан хака хергер тас үйеттен олар бут бистер устар букуллан бәле хаян саха болан тақсы битекпеден именно хака хергер. То есть бие культура бутер бу котугу народ элементтары да балдар онна бу степ соғыру там келбит культура утгар жайылар эме балдар, но сахалар омук народ курдук именно хака херигер үйескәбит бите.